Hai hi rengun khopui lai li suli anti chuani herang ka chakronga luan chip zum pui hi suli pakuda ti ania buris ho pathian bauta hun laya sakto ni in kumsang ni zaruk chuang zeta upa Burma a an pathian mingthang ber suirgong pakuda ai po a sakma sakzok ni asoyani an kol thon thua nat anti an ram huai pathian chak tak sularata suli nat lo om thin mun ani ome hemuna hian buddhist te pathian buddha samjai Burma sumdong mi pahni te alo pek a om nia soi ani he pak moi tak hi Burma General Mingthang Assam po lo runa lo la to thin mahan bandula mingchoya sak bandula park ti ani saphovin Burma an lo op hun lai chuan he park hi Victoria Park ti ania independent hu nuwa he independent lungphun in tiang ro hian lalnu Victoria lim lo om thin chu ron lo lanin a ming po thlak ani ve ta ani he independent lungphun hi fit za somruk panga vel sang ani he in varpui hi Rangoon City Hall koltong chuan miuro khanma ti ania Yangon City Development Committee mun pui berani European style le Burma style mixed design ania aro pui dang dai hle ani he building sen pui hi British hun lai sangkha zakwa sompakhata lo sak high court ania sangni paruk thleng kha chuan Supreme Court a man rem thin ania chumi nu chuan tuna an khopui don thar ni biro a Supreme Court chu an son veta ani he building hian Burma chu British of na noya alo om rep to ti mathai lovin alan chian tir le an kol pathian nen in mai chanin kan Christian biak in Emmanuel Baptist Church hi a om veva mai ani he biak in hi sangkhazre somret panga khan American missionary lo dinania indo pui pani na khan ti chian ni in sakthat le ani tuna hian pastor pathum annaya chumi zinga pakhat chu kan chin mizo nam nge Reverend Dr. Christy Moya ani an ko ran member te hi Burma nam chi rang rangan ne koltong in service an manga an ko ran hi an limin thilpeka an har em mai boka an chom ni tholom le thilpek te hi ani a an chiar zo man mang thil lo ani hlim tak le moi taka tak sati che in rui nuphual boy anga lam ni chong si lovin thiang hlim le en nom takin pathian an faka an zinga tel anom le he biak in fe ka hian Sunday chhun dar khata mizo tong manga in khom thaina Wesleyan biak in a om boka Mizoram lamatang ron kaltan chuan he kohrana in khom hi asol lo viawm kohran dangte an thalawe ti na nilovin keima mi mala chuan India kalo om reinen koltong du angin kathiam to lova kohran danga chuan koltong an chalek tamin kol la sakte an lo ching deuh thina bengle rok afa vak lo kati deuh ani he kohran hi han en mai chuan a musit om mel viau na in falam tongin a mel zokla a an na yo anti ang dewania kohran roi tu te an theu neu lo hle kohran in sui khoma a roi tu chin Bible school sable Koreano pangte kaina school ti ang chi din thai chin te an nia member te po sumdong ho sa tak tak te an ni no department phai chu tuntum chu Bangkok retreat in ayang u tuntum ve thung chu Australia lama ti ve to ang u
ti thei ngat an nia chung ko nu ber mai ni lo chung ko pa ber din mun chal thei chin tra an ni he biak in sira hian Presbyterian ko khran om boka an thalai income service kawachim vea zona thlak deuh vek ni ma se kol tongin aram tong thiam nal em main income service an lo manga an fak om hle ani hetiang hian India phairama om kan mizo thalai te hian Hindi tong thiam nal ve se chuan vai hovin min mu sit po hi azia deuh lo mo ti ngai to na aron om rum mai hei hi Burma Bank ming thang pakhat Ayawari Bank headquarters ani man lai chuan he building hi department store anga lo manania Burma chung chok ni lo Asia khomwala po riat alo hlok to hle thin ani ome he bank sir chia hian kan tlang mi nge siam kholbuk nuam le thiang lim tak the Queen kholbuk omani he kholbuk a hian nawangin san khat kavariak lut ve to a thlen man ato lo ngai to in an lo ti uluk em maya a thiang limin athok tu te piak an nom hle maya hotel changkangin an pek wifi free ti ang chi te an lo pe ve thlap boka a thlen man ato lo ngai to chuan hetiang khopa kholbuk nuam chu a thlen man atlom lam in ang rengun kholbuk dang tenen khai khinin hetiang ang kholbuk hi renguna a om ve don emni kati hial ani mani zona thlak pui ta siam ani wanga ka tran big em wang po ni lem chuang in zing ka thawa chokalama changthop le atal tur patar ti ang chi thingpui le coffee pack tuilum na le changthop urlum na te alo om diam maya ka jing thoril tram nen e kan cha khopa ma se sum ka keng vak si lova CCTV camera an lo vo ru anga ka e chuan aman min phil le tawang ti ka hlau box sia e ta lo chuan ril tram davin eng ma ai lovin na ka kalta a anu a khang te chu a free alom thlen mana tel vek ti ka renu no a kaima ang an lo om ve nol nge ni e lovin a chazela thil dang che thei lo chi an free to ta zo ani ome putar pakhat po kha varanda a thu chu thilangai tu avung vunga asira tu bau ala loka a in chutlu top maya an boy som nu tok fang chon aron har chuk le a enga tinge tia an han sofia chon atlang wallain a khol zin na a thlen inten room kan nei vak lova nang chu baby room a baby inen in rek tun mai don ania an tia ui ngai nat lo na kalaya chu tiang ui ne na ria dun chu ka pai tep love atirul ruwa an han ti luipon tlom nga in sitting room a kamuzok mayang ati trala zing an han tho cho an han ei chu baby chu ui ni lovin an fanu mel thalu tuk tak mai hi alo ni reng maya chu chu aputar no a han ngai to le tin a ui nu no lu tuk chu asira tu bau nen a in chu ta ani anti chu tiang em chuan ka breakfast chan ta kha ka ui lo tak na in han ngai to le tin ril tram lai te alo ni ve bok nen ui ve tak chu kani kha kholbuk kha amun alai li tha air ticket le bus ticket ti ang chi te po an boi pui ngal vek thai boka renguna chung khat nai vai tha tak thlen na tu nei lo tan chuan thlen chi takani kan thian pakhat chuan renguna te chuan bandula pak so ka khumani so atia khovela khum nei sial ve tak chuani khovela ni lo vek po in ka thian te zinga chuan khum nei lian berani ti hian pak sira hian e in tui tak tak man tlom tak taka leitur a in tlar trap thup mai ani India kum som pakhat Shillonga kum nga Delhi kum nga Aizola kum khat te kalau ve to thina dam chuan khoi mun po hi anuam vek maya amai ro chu India khopui Delhi ai rengun nuam ka ti ve em na pakhat chu kan throk ne na in mil ai in tui tak tak man tlom dep dewa leitur bi khi ani kan zong na thlak mai chia zong te he video atang hian hi kan cha ve du che ani chung ko hlim din turin ai in siam thiam nu ber ni hi apoimo te mai ania ti hi sap tu fing pakhat chuan ipasal pumpur rengin dala amangai rengang che atia voksa chum tor artui chok roka kan top an ling tlak le top ang chi te hi anin omveya puar khop amu reng thai bik lo ani chuwang chuan meichia ini chuan
e in siam thiam ni hi apoi mo hle mai ni lovin kol tong takin hle tali hle na li hle tong li hle in apoi mo ani he thu hi kan zo na thlak mi pa zong zong ai wa soya tan po ka in me berin ka ria ka thala ki en chuan mi vir chin chia na lo am kio mayang he mun hi chu khopui lai labor ani poka ramboi le kut ni khwa ti ang chia te mi pui pung khom tam ber na mun po ani hei hi an tui in the kut lai mi ania ti hian khopon dewa om te po motor nen an ron pung khoma in ti hlimna che rang rang te an neya nuam an ti ve hle ani heng hun lai hi chuan van ram kai i cha kem po vati la an cha kher po in arin om lo ti tur hian nuam an ti ve hle ani hei phei chu ai zo la om se chuan RV le phun chong vela chuan mu tur tam ve viau mai thai ani Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. he video tang hian hlok na enga moi char chuan khonga in Facebook a Benjamin Biak ati in milo zong la page hi lo like la chuan following ti hi han met la get notifications ti hi han met le la alo ringa chuan see first ti hi ilo met le don nia ti chuan video toy te benwar thlak le mu nam tak tak kar khata voi khatal karon ti chuak zel dona ilo mu wat thin dona ni YouTube po Benjamin Biak ati in zon mu thai kani poka min lo subscribe ve don nia cho ai tui hun man nom le